nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me, yeah. Yeah, time is money, so don't fuck with mine. See him out with my girls, I'ma have a good time. I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. U ovom videu ću vam pokazati kako voziti bicikl na zadnji točak. Znači ne mogu da me srediti na biciklu, pa ću ovako da je podigram. Znači, pre svega treba da budete u što manje brzine. Naprimjer prva, druga i treća. U drugoj i trećoj će da bude teže nego prvi. U prvoj jer je veća brzina i teže se okreću pedale. Zato je najbolje u prvoj ako vam je mnogo laka bicikl u drugoj. Sad, prvo trebate kad vozite, znači da imate malu brzinu. Znači, otprilike ovoliko brzo. Znači toliko malo možete izmestiti. Samo se nagnete napred, pedala da vam bude ovdje i sad u sekundi čim hoćete da podignete prednji točak, okrećete i pedal. I odmah drugu nogu stavite na drugu pedalu i počnete da okrećete. Da bi ovako izmestili. Znači nagnete se napred i samo podignete prednji i pedal. I okrećete brzo pedal. Ali meni je noga zakočila kada sam uradila, ali to je teže. To se ne bude da imate ovako malu brzinu. Onda to bude. Znači, ajde opet. Budete u prvu brzinu. Sad, pođite brzinom ovako. A to na biciklu naravno. Dođete pedala, ovako ovdje da bude, noga na pedali i sad u istu sekundu kad podižete prednji točak okrećete pedalu i tako okrećete svo vreme dok vozite na zadnji točak. Ali zato ako hoćete da dugo vozite mora da vam volan da ga držite u vazduhu. Znači kad ga podignete da ga držite tako. Znači to je obavezno. Tako ga držite i okrećete pedal na višini koje vam odgovara. I sad, vi to probajte. Da vidite. Ja ću da vam demonstrujem motor. To je to epizode, bacite like, share i subscribe. Vidimo se u sljedećem.